Šta se sad čeka? Par minuta da se ljudi priključe i onda Ilijina najava i onda ćemo krenuti lagano. Ja, nešto je baš atmosfera, kako bi se reklo. Šta ima novo, ljudi? Šta se zbiva u svetu? Zdravo svima, dobro večer, Saša. Večer. Zdravo, zdravo. Ovo je zatišje pred buru, sad će Aleksandra da napravi sjajno predavanje i sad smo se malo učutali da... Ja sam sve dotrčao, bio sam u banci do sad i sve noseće nekoliko džakova para na leđima sam dotrčao ovde da bi stigao na predavanje. Ništa, možemo polako da krenemo dok se ljudi još priključuju. Dobar dan ili dobro večer svima. Dobrodošli na 7. po redu predavanje Kvantum Srbija zajednice, poslednje u ovoj sezoni. Kažem sezoni namerno, pošto do sad smo radili tako, odnosno sad, pošto nam je ovo prva godina, planiramo i organizujemo događaje u periodu septembar-juni, praktično dok traje školska godina. Tokom leta nismo lenji pa ne odmaramo, nego planiramo onda za sledeću sezonu šta ćemo. Tako je bilo i prošle godine kad se okupilo nas nekoliko i pokrenulo ovu priču. Umeđu vremenu smo narasli, pa mislim da sad ima 10, 15, možda i 20 u tom nekom core timu koji organizuje ovo i koji se da kažem, komunicira, planira šta će se dešavati, šta radimo. Umeđu vremenu smo, organizovali 7 predavanja, prilično posećenih i čak u stvari mnogo posećenijih nego što smo očekivali ranije da će biti, što znači da postoji veliko interesovanje i zajednice, akademske i privrede za dešavanje i verovatno ljudi prate i interesuje ih šta mogu da očekuju šta će se dešavati u ovoj oblasti. Takođe, pored toga, imali smo 3 ili 4 autorska teksta u različitim magazinima, jedno gostovanje na televiziji gde smo promovisali ovu našu priču, odnosno zajednicu. Pa mogu da kažem slobodno, to je Linc organizovao u okviru svoje konferencije, ali i mi smo uzeli učešće delom u tome. Praktično jedan slot, odnosno jedan track na Data Science Srbija konferenciji ove godine, posvećen isključivo kvantnim tehnologijama i njihovoj primjeni. Tako da, mogu da kažem da ono što smo postigli je stvarno impresivno i sad nadam se da ćemo u istom ritmu nastaviti iduće godine, da ćemo još neke zanimljivije i lepše stvari i pre svega nadam se, pošto zbog ove situacije nismo imali priliku uživo da se vidimo, a to je isto značajan moment svih ovih okupljanja i druženja, nadam se da će to biti, to mi je želja da u sledećoj sezoni možda bar 1 ili 2 događaja uživo organizujemo i da se upoznamo i družimo i razmenimo neke ideje, planove i uživo. Pošto ipak na ovim online događajima to je drugačije i ljudi se ustručavaju možda i da pitaju i da... Tako da za danas imamo još jedno zanimljivo predavanje. Treće u nizu predavanja koje organizuje, odnosno koje su nam pripremili ljudi sa Fizičkog fakulteta, uvod u kvantum mehaniku 3, a predavač je docent na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dr. Aleksandra Dimić. Pa ništa, ja je pozdravljam i prepuštam joj podijum, a vi slobodno u okviru Q&A sesije ili četa možete postavljati pitanja, sve što vas zanima i sve što je vezano za predavanje. Hvala Ilija puno na najavi, dobroveče svima. Ja imam priliku da vam se javim direktno sa Fizičkog fakulteta, inače iz naše kancelarije, naše sobe 658. Nije mi nešto internet funkcionisao kod kuće, a i lepo je biti naravno malo i na fakultetu dugo nismo dolazili ko nije imao potrebe. Ja nisam sigurna kako će mi internet služiti, tako da bi i negde je fokus na samoj prezentaciji, tako da ja ću isključiti kameru ipak za svaki slučaj, ali opomenite me i bit ću pri telefonu ako se slučajno nešto desi sa internetom, nadam se da neće. I onda polako hajde da krenemo na ono zbog čega smo ovde, a to je ovo treće predavanje u nizu. Znači to je nastavak praktično uvodnog kursa o kvantnu mehaniku koji su započeli profesor Damjanović i profesorka Milošević.
I na prethodna 2 predavanja, naravno, nadam se da ste, koje ste, nadam se, ispratili, dobili smo jako lepu teorijsku podlogu. A negde je moja ideja bila da probamo večeras da prođemo sve kroz par jednostavnih primera i da uvidite da se već nakon ove neke dobre osnove, da ste spremni za rad na pravom kvantnom simulatoru. Negde je moja ideja bila da pokažem kroz jednostavne primere da možete da uradite već sada nešto konkretno. A takođe proći ću kroz neke interesantne stvari koje su meni bile nekako najinspirativnije dok sam počinjala učenje kvantne informacije, jer mislim da smo sada u tako nekoj poziciji. Naravno, ovde samo da se zahvalim svim ustanovama koje omogućavaju ovo večerašnje predavanje. Od Univerziteta u Beogradu preko fakulteta, Centra za kvantnu teorijsku fiziku i naravno Nanolaba, što je grupa u kojoj ja radim. Sad, najbolje da krenemo sa malo motivacije. Slušali ste verovatno jako puno o ovome, ali generalno ono što treba imati kao neke ključne reči jeste i ključne pojmove jeste da od 2000. godine generalno kreće intenzivna kampanja vezano za kvantno računarstvo, a 2017. godine izašao jedan jako zanimljiv članak jer dolazi do nekih bitnih rezultata zapravo na polju kvantnog računarstva i generalno izgradnje kvantnih kompjutera. Već 2017. godine dolazi do najave toga da ćemo uskoro imati prave kvantne računare, odnosno prave kvantne simulatore koji samo čekaju da se pojave u laboratorijama i generalno kreće intenzivna priča o kvantnoj nadmoći. Razvijaju se naravno u isto vrijeme i kvantni procesori u komercijalne svrhe i jedan od takvih primjera je i D-Wave sistemi, a generalno sve što se radi se u cilju korišćenja kvantnih resursa za rešavanje problema koji su van opsega klasičnih računara. Znači, ideja je da uspemo da iskoristimo kvantne resurse za rešavanje problema van domena klasičnih algoritama, odnosno van domena superkompjutera, kao i da se ostvare simulacije fizičkih sistema, poput simulacija nekih atoma, molekula, strukture proteina i slično. Tako da to je generalno postoje ciljevi da se pomoću kvantnih računara simuliraju sistemi koje ne bismo mogli, pomoću kvantnih računara da se simuliraju sistemi koji ne bi mogli putem klasičnih. I naravno, 2 godine kasnije, ali tako 2019. godine, dolazi do velikog proboja koji je napravio Google, vezano za prvi kvantni procesor koji je zapravo demonstrirao kvantnu nadmoć, a potom naravno i par svetskih grupa je izašlo sa sličnim demonstracijama. Ono što sam ja želela ovde da izdvojim nije naravno cijela priča o Googleovom procesoru, već da izdvojim resurse koji su korisni ljudima u akademiji, a naravno i entuzijastama koji žele da se bave kvantnim računarstvom, a to je IBM-ov kvantni program i platforma IBM Q Experience, koju ja generalno koristim. Oni imaju čitav research program na kome nude slobodan pristup procesorima od 50 do 100 qubita za naučni razvoj i simulacije realnih sistema poput proteina, DNK, složenih molekula, a zanimljivo za širu javnost je dostupan i ovaj simulator od 32 qubita koji dovoljno je samo da se ulogujete na online platformu i možete da ga koristite za eksperimente i učenja. Ono što se meni posebno dopada kod IBM-ove platforme jeste što je pogodna za početnike i generalno vi imate ovaj textbook u kome imate već neke gotove biblioteke, to je Ilija malo pre pomenuo da možda i u neobaveznom razgovoru da bi bilo super da se što više ljudi uključi sa različitim backgroundima u sve ovo, zato što u principu zavisno od toga sa koje strane pristupate vi jako lako možete ući u materiju. Ako ulazite sa strane fizike, bit će vam potreba neki dodatni kurs programiranja, odnosno morat ćete malo da uđete u Python. Ako ulazite sa strane computer science, onda će vam sve sam simulator, odnosno sam izgled
te postavke, odnosno tog programa izgledati vrlo jednostavno, ali morate dobiti to jest morate usvojiti neka predznanja kvantne mehanike. Tako da ću ja probati da napravim neki crash course 101 za upravo kvantno računarstvo, odnosno da uđemo u to kako se prave neki osnovni kvantni algoritmi na ovoj platformi, a naravno ima i drugih platformi. Ja sam IBM Q Experience izabrala zato što mi je nekako najintuitivniji i čini mi se da je najprilagođeniji generalno za početnike. Sad, naravno da biste ušli u razvoj kvantnih algoritama, treba dobro poznavati kvantno-mehaničke procese, odnosno treba da poznajete osnovne gradivne elemente u kvantnom računanju. I sad sećate se da je osnovne gradivne jedinice generalno u kvantnom računanju jesu qubiti, odnosno kvantni bitovi, koje na početku pripremamo u neko inicijalno stanje. Nakon toga na njima primenjujemo unitarne transformacije, odnosno dolazi do nekog računanja sa qbitima i na kraju vršimo merenje, i skupljamo statistiku na osnovu koje dobijamo rezultate našeg računa. Znači vrlo prosto, bilo koji operaciono gledano, bilo koji proces standardni u kvantnoj mehanici, odnosno u kvantnom računarstvu, sastoji se iz toga da ćete pripremiti qubite sa kojima želite da računate, transformisat ćete ih, odnosno obavit ćete neke operacije nad njima i na kraju ćete izvršiti merenje tako da biste dobili statistiku, odnosno dobili rezultat računa. I sad, na primjer, ako posmatramo qubit koji je nakon transformacije završio u ovakvom stanju psi, alfa 0 plus beta 1, merenjem kolekcije takvih qubita, ansambla takvih qubita, možete dobiti module koeficijenata u superpoziciji, odnosno verovatnoće nalaženja qubita u stanju 0 ili 1, gdje su ovo stanje standardnog, odnosno 0 i 1 stanje standardnog, odnosno računarskog bazisa, kako ću ga ja zvati dalje tokom ovog izlaganja. Naravno, vi pogodnom operacijom premerenja možete i promeniti bazis u kome merite i dobiti neku drugu relevantnu informaciju u vašem eksperimentu. Ali generalno to je nešto osnovno. Također želim da vas podsjetim na nešto o čemu je bilo reči u prethodnim predavanjima, a to je da kada pričamo o qbitima, jako lepo je dati geometrijsku sliku i ta geometrijska slika zapravo jeste jedinična sfera koju nazivamo Blochovom sferom. Stanje qubita parametrizovano je sa dva ugla, teta i fi. I ortogonalna stanja, ne znam da li se sećate, su dve dijametralno suprotne tačke. Sad, šta nam kaže konvencija koju koristimo? Konvencija nam kaže da je severni pol sfere upravo stanje 0, dok je južni pol stanje 1 računarskog bazisa. I generalno sad možemo, ovdje nije na slici naznačeno, ali generalno isto možemo uzeti, na primjer, bazis duž x ose i tu bi bila stanja plus i minus ili duž y ose koja ja zovem levo i desno, pošto odgovaraju određenim cirkularnim polarizacijama fotona. A generalno tačke, pošto je bilo i to, bilo je čini mi se pitanje od prošlog puta, pa samo da ponovim, ali tako tačke koje se nalaze u unutrašnjosti sfere zapravo predstavljaju mešana stanja, odnosno kolekcije, različitih ansambala koji se nalaze u čistim stanjima, neke mešavine čistih stanja. Sad, šta kada imamo više qubita, odnosno da li njih nekako možemo, ako smo već kod geometrijske vizualizacije, pitanje je sad da li više qubita možemo geometrijski da vizualizujemo. Naprimjer, Qiskit za to ima rešenje. Postoji neka kao generalisana Blochova sfera na kojoj imate strelicu koja vam daje stanje, imate boje koje vam zapravo određuju koeficijente u superpoziciji, tako da malo čovjek treba da se uhoda sa tim, ali generalno po meni se tu stvari komplikuju, čini mi se da je bitnije da čovjek bude operativan sa tenzorskim proizvodom, odnosno lakše je prosto zapisivati stanja
Evo ja sam ovde napisala tenzorski proizvod plus, naravno bez koeficijenta normiranja, čisto da bih prikazala, je li tako, mesto gde se otprilike već naslučuje kvantna nadmoć, a to je zapravo dimenzionalnost, je li tako, prostora sa kojim radite. U slučaju n klasičnih bitova, vi računate sa n nula i jedinica, a u slučaju n kvantnih bitova računate sa 2 na n kompleksnih koeficijenata u opštem slučaju, odnosno dimenzija prostora u kojem radite je 2 na n. Prema tome ovde, ako imamo 2 qubita, ali tako imamo 4 bazisna stanja, odnosno možemo vući tokom računa 4 koeficijenta sa kojim ćemo računati. I još jedna samo mala primedba ovde. Na primjer, ako bismo uspeli da ostvarimo kvantni kompjuter ili kvantni simulator koji bi radio sa 50 qubita, mogli bismo da uradimo sve ili više što možemo da uradimo sa najnaprednijim superkompjuterima, a dotle smo već istigli. A ako bismo uspeli u nekoj bliskoj budućnosti da realizujemo kvantni kompjuter sa 300 kvantnih bitova, dimenzija prostora bi bila 2 na 300, a što je zapravo više stanja, odnosno veća dimenzija nego ukupan broj atoma koji se krije u univerzumu, odnosno mogli bismo sve i svašta da simuliramo sa tim. Naravno, problem je kontrola qubita, problem je što treba biti pažljiv, jel tako, i sa kompleksnosti generalno i kvantnih algoritama, a ne samo klasičnih. Odnosno nije baš kvantni kompjuter magija, već treba naravno znati i kako sa njim upravljati, a to je nešto što svi radimo i što pokušavamo, jel tako, da naučimo. Sad, naravno kad pričamo o izgradnji kvantnih algoritama i kad pričamo o generalnoj implementaciji, jel tako, kvantnih algoritama, sad treba, prvo pitanje koje se postavlja jeste kako da napravimo najjednostavnije kvantno kolo, odnosno pitamo se koji su osnovni gradivni elementi i naravno ono što je nama ljudima prijemčivo jeste da nas sve na neki način vizualizujemo. Kao što ste radili, odnosno kao što ste se susretali još od, 6. 7. razreda osnovne škole sa ovom klasičnom elektronikom, kad se uvode jednosmerne struje, tako i kada radimo kvantno računarstvo isto imamo neke žice, odnosno na neki način pokušavamo da vizualizujemo sve to što želimo da implementiramo. I sad, hajde da uvedemo samo osnovne oznake. Oznake su naravno jedna horizontalna linija za qubit, dve bliske paralelne linije za klasični bit, odnosno ako imamo neku klasičnu informaciju koju vučemo kroz kolo, to opisujemo sa dve bliske paralelne linije. Onda imamo ova osnovna kola, odnosno osnovne transformacije u ovim kućicama, merenje, ali tako, merenje kada se nacrta ovako, vidimo ono što ulazi u njega jeste, ovo je merenje nad jednim kvantnim bitom, ono što ulazi u kućicu za merenje jeste stanje kvantnog bita, ono što izlazi iz nje je neki bit, odnosno neka klasična informacija koju smo dobili merenjem i ovakvu kućicu kada crtamo, to je ono što je standardna oznaka, to je merenje qubita u računarskom bazisu, odnosno u bazisu 0,1. Naravno, vreme, je li tako, u svim kolima, odnosno kako ide vremenski redosled izvršavanja operacije, ide uvek sa leva na desno, odnosno prvo se obavljaju operacije koje su nam u kvantnom kolu levo, a potom onda idemo s leva na desno prosto i redom obavljamo sve operacije. Sad, prethodnih puta je bilo pitanje koja literatura se negde preporučuje sad, što za početnike, što i za iskusnije ljude koji bi želeli da se bave, koji imaju već neko predznanje, koji bi želeli da se bave kvantnim računarstvom i definitivno ono što je standardni udžbenik i standardne knjige iz koje verujem da mogu da uče i početnici, a i ljudi koji imaju malo više iskustva jeste Nielsen i Chuang i ono što je lepo jeste da je to je otvoreni resurs, odnosno ta knjiga se sad već stalno se updateuju nove izdanja i javno je dostupan tekst. Ostavila sam ovde link, verujem da mogu poslati i slajdove pa da ljudi generalno mogu da preuzmu
samog Nilsena i Chuanga i da odatle pogledaju manje više sve ovo. Ja sam se držala i notacije i svega što se iz ove knjige, tako da neću navoditi neku dodatnu literaturu sem Nilsena i Chuanga. Može, Aleksandra, izvini što prekidam, svakako nam pošalji slajdove pa ćemo nakon predavanja sa linkom na predavanje, na video predavanja poslati i to. Pa super, odlično. Taman, mislim da će biti lep resurs. Sad, ono što je sledeća ideja jeste da kažemo nešto o logičkim operacijama nad kvantnim bitovima. I ja bih voljela da krenemo naravno od najjednostavnijih operacija, odnosno Paulijevih matrica, ali tako? I sad da vidimo zapravo šta one predstavljaju, odnosno šta sad sa njima možemo da radimo. Sad, prva u nizu je Paulijeva sigma x, koju označavamo, ali tako, u ovoj kućici prosto sa x, i ona, ako napravimo paralelu, ali tako, sa klasičnim računarstvom, ona predstavlja negaciju, odnosno prebacuje stanje 0 u stanje 1, kao što je ovde naznačeno, odnosno prebacuje stanje 1 u stanje 0. Znači igra ulogu prosto operacije ne. I sad ako uzmemo proizvoljno stanje qubita psi, A0 plus B1, kada x primenimo na psi, ono što ćemo dobiti, dobit ćemo B0, tako, jer će keca prebaciti u 0 plus A puta 1. Sada, kad bismo probali to da vizualizujemo na Blohovoj sferi, ono što bi bila Pauli x operacija, to bi bila rotacija za ugao pi oko x osa. To možete da probate, jel tako, sa proizvoljnim stanjem. Onda imamo Pauli z, odnosno prosto ovu kutiju, logičku operaciju z. Ono što ona radi, ono stanje 0 ostavlja u nuli, dok kada deluje na 1 samo promeni fazu, odnosno keca prebacuje u minus keca, odnosno predstavlja rotaciju za pi oko z ose, ako neko uspeva tako da vizualizuje šta se dešava na Blohovoj sferi. Prema tome, kada z deluje na ovo uopšteno stanje psi, ono što ćemo dobiti jeste A0 minus B1 i vidimo da se ovo stanje tako razlikuje od stanja psi, odnosno ovde je promenjena tako relativna faza. Ovde imamo plus, ovde imamo minus. I poslednje tako tih jednostavnih operacija jeste Pauli y. Ono što ona radi, ako pogledamo, naravno, sad je već jasno da je to rotacija za pi oko y ose, ako gledamo tačke na Blohovoj sferi, odnosno ako pogledamo stanje na Blohovoj sferi, a predstavlja i negaciju i promenu faze. Odnosno, vidimo da imamo od A0 plus B1, došli smo do B0 minus A1, tako da je keca prebacila u nulu, nulu keca, a još dodatno, tako, imamo ovde promenu, tako, iz plusa u minus, odnosno imamo promenu faze. Dalje, možda i najbitnija operacija je Hadamard, odnosno ako gledamo opet geometrijski, to je rotacija oko y za 90 i praćena rotacijom oko x za 180 stepeni, odnosno za pi. I Hadamard je transformacija zapravo koja pravi promenu bazisa i bit će nam jako značajna u svim daljim računima. Ona zapravo iz računarskog bazisa 0,1 prebacuje u bazis plus minus, koji je svojstven, jel tako, za Pauli x, odnosno one dve dijametralno suprotne tačke na x osi. Onda možemo uvesti, jel tako, proizvoljnu rotaciju, na primjer, za ugao fi oko z ose. Evo ovde kako je ona i matrično reprezentovana. I sad među tim rotacijama, ono što ćete uvek naći kao osnovnu neku postavku u Qiskitu, jesu S i T matrice, odnosno S i T operacije koje nam predstavljaju rotaciju oko z za pi pola i pi četvrtina. One se često stavljaju zato što zapravo jako su logične i kada implementirate qubite putem fotona, to su upravo one lambda pola, lambda četvrtina pločice koje menjaju tako fazu polarizacije za tačno neki određeni iznos, odnosno rotiraju je za tačan ugao. I naravno ono što smo već pomenuli, od tih osnovnih elemenata vezanih za jedan qubit jeste merenje u računarskom bazisu. Ovde mi samo fale dve crtice, ulazi qubit i izlazi neki klasični bit informacije.
I samo rekapitulacija, jel tako, kako izgledaju ove jednokubitne operacije, ovdje su i matrično zapisane i evo otprilike, to jest evo vizualizacije, jel tako, šta bi radio Hadamard. Odnosno ovdje prvo kako izgleda neko stanje u superpoziciji nule i jedinice, kako je ono reprezentovano na blokovoj sferi, to smo već imali, i šta radi, jel tako, Hadamard, odnosno slika nulu u plus, slika keca u minus. Ok. Sad, što se tiče, sad već ulazimo, jel tako, dostigli smo do kompleksnijih elemenata, a to su višekubitna osnovna kola i one imaju za zadatak da implementiraju kontrolne operacije između više kubita. Odnosno vidite uvek da ovdje imate jednu tačkicu što bi bio kontrolni kvantni bit i imate kućicu, to je operacija koja se obavlja u skladu sa tim na šta je setovana kontrola. Uvek imamo znači neki kontrolni qubit i neki qubit koji je target ili koji je meta i sad mogu biti manje kompleksne ili više kompleksne, ali najznačajnija među njima jeste kontrolno ne operacija, odnosno control not, koja je, kao što vidite, analogon ekskluzivnog ili, znate šta radi XOR, jel tako, ovdje imamo tablicu istinitosti za XOR, odnosno ekskluzivno ili u klasičnom računarstvu, pa SINOT je analogon toga u kvantnom računarstvu, odnosno ako je ovaj kontrolni qubit u stanju 0, target qubitu se ne dešava ništa, a ako je kontrolni qubit u stanju 1, na target qubit, odnosno na qubit metu se primenjuje operacija Pauli X, odnosno operacija negacije. Tako da vidimo ako nam je input 1, 0, kao output će nam izaći 1, 1, odnosno ako nam je input 1, 1, kao output će nam izaći 1, 0. Također, još jedno interesantno kvantno-logičko kolo jeste swap operacija, koje menja stanje dva qubita i ono je interesantno, možete proveriti, je da se može izvršiti preko 3 kontrolno ne operacije. I sad, ono što treba imati u vidu jeste da su ono što mi radimo jeste radimo sa transformacijama koje su linearne unitarne i onda su one samim tim reverzibilne. Mnoge operacije u klasičnom računarstvu nisu reverzibilne i zato, na primjer, ako želite da implementirate čak neki klasični algoritam na kvantnom računaru, vi to možete da uradite i Qiskit ili Qiskit, kako ga zovemo, je implementirao jednu jako lepu stvar. Vi u bilo kom trenutku, bilo koji qubit sa kojim radite možete setovati na nulu. Tako da možete ubiti tu reverzibilnost i raditi nešto što je totalno klasična simulacija na kvantnom računaru. I takve stvari su u principu interesantne. Sad, kad smo kod kontrolno ne operacije, ono što se generalno, i kad smo već došli do ove paralele između kvantnih i klasičnih računara, pitanje je da li kvantni računar može da uradi sve što može da uradi klasični računar. I ono što je interesantno jeste da postoji jedna operacija koju kvantni računar može da radi samo sa ortogonalnim stanjima. Mislim, praktično može da uradi isto što i klasični računar, ali ne može uopšteno, a to je kvantno kopiranje stanja. I sad, ono što je iskaz no cloning teorema, odnosno teorema o zabrani kloniranja, jeste da se ne može napraviti kvantno kolo koje kopira proizvoljno kvantno-mehaničko stanje. Odnosno, ne možemo da napravimo kvantnu kopir mašinu. Sad, mi nemamo prostora da uradimo neki formalni dokaz, ali ja ovdje imam jednu ilustraciju koja bi trebalo zapravo da prikaže čitav koncept na jednom vrlo uprošćenom primjeru. Sad, pretpostavimo da postoji neko znači kako bi negdje išao dokaz ili pokaz, možemo da pretpostavimo da postoji kola, koje kada u njega uđe stanje nula računarskog bazisa, bez obzira na to šta je stanje drugog qubita koji se nalazi ovdje, nečega što bi nam bio papir, na koji želimo da kopiramo,
znači bez obzira na to šta je taj drugi qubit, izbaci nam, stanje na izlazu 0,0. Evo vidimo reprezentaciju 2 severna pola, odnosno 2,0,0. Slično, ako prepariramo stanje 1 i ubacimo u kopir mašinu, ono što bi trebalo da dobijemo na izlazu, bez obzira šta je stanje tog qubita papira na koji želimo da kopiramo, ono što treba da dobijemo na izlazu jeste 1,1. Sad, ono što vidimo ovde jeste da ovo jako liči na SINOAT, odnosno na ovu kontrolnu neoperaciju koja za ulaz ima prvi qubit, odnosno kontrolu prepariranu u stanje 0 ili u stanje 1, dok je drugi qubit prepariran u stanje 0. I sad, hajde da vidimo, znači ako u ovako definisanu kopir mašinu, što je zapravo, što bi u ovom našem slučaju bio SINOAT, ako bi u njega ubacili qubit koji je u stanju plus, odnosno koji je u stanju ravnomerne superpozicije stanja 0 i stanja 1, ono što ćemo dobiti, kada izračunamo, odnosno kada primenimo pravilo koje smo dobili gore, koristeći linearnost kvantne mehanike, na izlazu ćemo dobiti stanje 0,0 plus 1,1. Ono što vidimo jeste da to nije isto što i tenzorski proizvod stanja plus plus. A ono što bi mi želeli da nam kopir mašina radi jeste da za bilo koje stanje koje ubacimo, bilo koje stanje psi koje ubacimo u kopir mašinu, kao izlaz izbaci psi. Znači u ove dve stvari prosto pokušali smo da konstruišemo kopir mašinu, nismo uspeli, ono što dobijemo na izlazu kada posmatramo naše pravilo kopiranja, kao i ono što bi želeli, što bi trebalo prava kvantna kopir mašina da nam izbaci, nije isto. I time smo pokazali da generalno kvantnu kopir mašinu nije moguće napraviti. Sad, ovde kada smo primenjivali SINOAT na baš ovo stanje plus, desila se još jedna interesantna stvar. Ono što smo dobili, ako se setite prethodnog predavanja, dobili smo stanje koje je kvantno korelisano, odnosno stanje koje je entanglovano. I ono što vidimo zapravo jeste da su nam ove više qubitne kapije koje smo imali koje smo videli na prethodnom slajdu, jako važne zato što nam one ostvaruju kvantne korelacije, odnosno prave nam entanglement, prave nam vezu, odnosno spletenost između qubita koje imamo u sistemu. I zapravo cijela ova priča sa kvantnim računarstvom ne bi bila moguća i ne bi bila tako moćna da nemamo resurs koji je poput kvantnih korelacija, odnosno da ne možemo da napravimo kvantne korelacije između više kvantnih bitova koje imamo u nekom kolu pomoću koga želimo da implementiramo neki algoritam. I sad ovde samo podsjećanje, samo mala matematička digresija jeste kako da razlikujete na primjer kvantno korelisano stanje 2 qubita od produkt stanja 2 qubita. Produkt stanje je ono kada možemo zapravo da tenzorišemo, odnosno da raspletemo, da tačno znamo u kom stanju je prvi qubit, u kom stanju je drugi qubit, odnosno kada možemo prosto to kompozitno stanje od 2 qubita da napišemo kao tenzorski proizvod stanja prvog qubita i tenzorski proizvod stanja drugog qubita, dok od spletenih stanja, odnosno kvantno korelisanih stanja, mi to ne možemo uraditi. Evo ga jedan primjer, to je upravo ovaj primjer koji smo dobili malo pre, 1 sa korenje iz 2, 0,0 plus 1,1. Tako da sad naravno kada imamo više qubitne sisteme, 3, 5, 10 više qubita, postoje i neki drugi kriterijumi, ili generalno ono što uvek možete isprobati jeste da li možete vaše stanje da napišete kao produkt stanja, odnosno da li možete da odvojite stanje svakog pojedinačnog qubita ili su pak ti qubiti u spletenom stanju i vidjet ćemo kako će se to manifestovati dalje. Sad, što se tiče kvantno korelisanih stanja, da to ne bi ostalo kao neka enigma, pominjali smo već Bellova stanja, i njih ćemo najviše pominjati danas jer su nekako najjednostavnije. To su maksimalno spletena stanja 2 qubita i imaju jako lepu osobinu u kom god bazisu da ih ja napišem. Kako god da promenimo bazis, ona će i dalje ostati maksimalno korelisana, odnosno ostaće u istoj kvantno
kvantno korelisanih stanja koje su pogodne za neke druge vrste izračunavanja, među njima možda najznačajnije klaster stanja. I ovde sam htela samo da, naravno tu su i GHZ stanja, W stanja, Dickijeva stanja, sad imaju različite fizičke realizacije i različite primene u različitim izračunavanjima. Ali htela sam, na primjer, posebno da navedem klaster stanja i ovde je primer kako vi možete da napravite preparaciju klaster stanja koja se sastoji od 5 qubita. Ideja je u sledećem, obično na kojoj god platformi da programirate, odnosno na kojoj god platformi želite da implementirate kvantni algoritam, ono što ćete imati na početku jeste 5, 10 ili koliko već qubita koji će biti setovani u stanje 0 i onda ćete vi morati, da primenjujete različite transformacije. Mi ovde u konkretnom slučaju želimo na neki način da korelišemo ove qubite, odnosno da napravimo ovo kvantno korelisano klaster stanje. Ono što prvo uradimo, primenimo Hadamard operacije i nakon toga idu kontrolne CET operacije, gde je ovaj qubit, gde je tačkica kontrolni qubit, a qubit gde imamo kućicu sa CET-om je qubit meta i onda prosto dolazimo, imamo kaskadu ovih control CET operacija i dobijamo prosto željeno klaster stanje. Tako da, za svako, nego za svako od ovih stanja koje vidite na slajdovima postoji odgovarajuće kvantno kolo koje ga priprema. I sad da ne bi to bilo, da i to ne bi bilo misteriozno, najjednostavnije je preparirati ova 4 kvantna kola to jest realizovati ova 4 kola za pripremu Bellovih stanja. Sad, ono što sam ja htela ovde da izdvojim jeste, na primjer, kako bi išao jedan račun, odnosno kako biste proverili da baš, samo da vidim koje imamo, XH, da ovo kvantno kolo priprema baš ovo stanje koje zovemo Phi plus Bellovo stanje. Sad, vreme smo rekli da ide s leva na desno, u početnom trenutku qubiti su u stanju 0. Evo da vidimo kad se dešava prva operacija. Kada ide prazna žica, praktično na tom qubit-u se ne dešava ništa. Odnosno, ako na žici nemamo neku kućicu, to znači da taj qubit se ne transformiša. I onda imamo prvi trenutak nakon koga je primenjena neka operacija i to na drugom qubit-u je primenjena operacija X. Kada primenimo operaciju 1 tenzorski X na ovo početno stanje, ono što ćemo dobiti jeste 0,1, jel tako? Stanje drugog qubita se negiralo, odnosno od 0 smo dobili jedinicu. Onda dalje u sledećem nekom trenutku se primenjuje Hadamard na prvom qubit-u i ono što ćemo dobiti, jel tako, kada implementiramo Hadamard tenzorski jedinicu na 0,1, dobit ćemo, stanje prvog qubita mi se menja i prelazi u stanje plus, odnosno u stanje 1 sa koren iz 2, 0 plus 1, pa jedinica što se tiče drugog qubita i na kraju primenjujemo kontrolno ne operaciju na ovo stanje posle trenutka T2 i ono što ćemo dobiti kao izlaz, naravno, pošto je prvi qubit kontrola, drugi qubit je meta, ono što dobijamo jeste 0,1, jel tako, kada je kontrola 0, meti se ništa ne dešava, a ovde imamo 1,1, više ne, kada primenimo sinot, jel tako, pošto se primenjuje jer ovde imamo keca, dobit ćemo 1,0. I to je prosto naučite jednostavan set pravila, odnosno shvatite šta ova osnovna kvantna logička kola rade i onda dalje nebo granica, ja bih rekla, odnosno dalje možete da implementirate manje više sve što želite, odnosno možete da se igrate. Naprimjer, mogu da ostavim kao domaći, odnosno mogu da, pošto je ipak ovo neka forma kursa, možete da isprobate isto na primjeru GHZ stanja i evo hint kako bi išlo rešenje, jel tako, opet podelite sve na sukcesivne vremenske trenutke u kojima se nešto dešava i onda izračunate prosto do kraja i zaista ono što ćete dobiti
GHZ stanje. Sad, ideja je da generalno pričamo o tome kako se kvantne korelacije koriste kao resurs i sad hoćemo da vidimo to kroz par nekih protokola, kako Alisa i Bob, jel tako, mogu da primene kvantno korelisani resurs kako bi došli do nekog rezultata do kog ne bi mogli da dođu koristeći samo klasičnu komunikaciju. I prvi protokol koji je za to interesantan jeste supergusto kodiranje, znači prvi protokol u kome ćemo primeniti zapravo kvantne korelacije. Sad, šta je cilj supergustog kodiranja? Cilj je da koristeći samo kvantne resurse, Alisa pošalje Bobu, uvek imamo dve partije u svim ovim algoritmima kada pričamo o nekim zadacima, odnosno kada pričamo o nekim jednostavnim kvantnim igrama, imamo uvek dve partije koje učestvuju i njih najčešće nazivamo, jel tako, Alisa i Bob. Ideja ove kvantne igre, odnosno ideja ovog protokola koji zovemo supergusto kodiranje, jeste da Alisa prenese 2 bita klasične informacije Bobu, bez da koriste klasičnu komunikaciju, odnosno ideja da osmisle kvantni algoritam pomoću koga Alisa sa sigurnošću može Bobu da prenese 2 bita klasične informacije i to je ovo A1 i A2. I oni se dosete sledeće stvari. Ono što Bob uradi, uzme 2 qubita, pripremi ih u jedno od Bellovih stanja. Ok, ovde znači imamo pripremanje kvantnih korelacija, primjeni Hadamard pa onda CNOT, odnosno dobit će stanje 1 sa koren iz 2, 0, 0 plus 1, 1. I onda da jedan od qubita Alisi. Ono što Alisa može da uradi jeste da zavisno od toga koju informaciju želi da prenese Bobu, znači zavisno od toga šta su A1 i A2 koje ona želi da pošalje njemu, primeni na osnovu vrijednosti, znači ovo su kvantne operacije koje su klasično kontrolisane. Naprimjer, ako je A1 jednako jedinici, Alisa će primeniti operaciju CET na ovom qbitu, a ako je A1 jednako 0, Alisa neće primeniti operaciju na qbitu. Tako da u zavisnosti od toga šta su A2 i A1, Alisa primeni ili ne primeni X i Z, vrati qubit Bobu i ono što Bob uradi, ovaj ceo blok desno jeste zapravo merenje u Bellovom bazisu, odnosno Bob opet primeni neku transformaciju, ali tako, pre merenja u računarskom bazisu kako bi promenio bazis merenja. I ono što je interesantno jeste da on na izlazu tačno dobija B1 i B2 koje tačno odgovaraju, ali tako, ovoj informaciji koju Alisa treba da pošalje, odnosno tačno odgovaraju bitovima A1 i tačno B1 i B2 tačno odgovaraju A1 i A2. I sad, šta se ovim pokazuje? Praktično kvantni entanglement između 2 qubita smo ovdje iskoristili da prenesemo informaciju od 2 bita. I ono što ću opet naglasiti jeste da Alisa i Bob nisu klasično komunicirali, već su iskoristili, jel tako, da su njihovi qubiti kvantno korelisani kako bi na pravi način enkodirali željenu informaciju, odnosno kako bi Alisa na pravi način prenela Bobu informacije. Sad, sledeći, ovdje imam naravno i prigodne stripove uz sve. Sledeći malo kompleksniji protokol je kvantna teleportacija. Sad, šta je ideja kvantne teleportacije? Ideja je u tome da Alisa dobija qubit u njoj nekom nepoznatom stanju psi. Sad, ona ne sme da ga meri, to je važno, jer će merenjem izgubiti informaciju, odnosno ako premeri qubit, njen qubit će kolapsirati. Sad, mogla bi u principu da ima kolekciju takvih qubita, ali bi joj trebala jako velika kolekcija i merenje u 3 različita bazisa, o tome se nešto pričalo prethodnih puta, jel tako, kako bi pouzdano rekonstruisala stanje tog qubita, što naravno ona neće raditi, nema beskonačno puno vremena i dobila je samo tu jednu kopiju, odnosno samo taj jedan qubit. Sad, pitanje na koji način Alisa može Bobu da pošalje informaciju o dobijenom qubitu, odnosno kako Bob u svojoj laboratoriji može dobiti
baš qubit u tom stanju, odnosno kako ona njemu može da prenese kompletnu informaciju o tom qubitu koju je dobila. Naravno znamo da, jel tako, rekli smo, ne sme da ga meri. Takođe, nećemo ići na prosta rešenja, jel tako, nećemo ići na rešenja Lisa može prosto da spakuje taj qubit u neku kutiju i da ga fizički prenese kod Boba, već moraju opet da smisle neki pametniji način, odnosno moraju da smisle protokol na koji će se to odviti. I naravno opet je ključ u tome da će iskoristiti kvantne korelacije. Takođe, bitno je da Alisa ne može da iskopira, već smo, jel tako, rekli smo šta nam govori no cloning teorema, prema tome Alisa ne može da iskopira dobijeno stanje qubita i da ga pošalje kod Boba. I sad, naravno, postoji rešenje, odnosno postoji algoritam kvantne teleportacije. Sad, hajde da probam da objasnim šta se ovde dešava. Ono što je ključ jeste da Alisa i Bob dele Bellovo stanje, odnosno ovde kada kreiramo u ovom delu Bellovo stanje, prvi qubit pošaljemo kod Alise, a drugi qubit ostaje kod Boba. Ovaj najgornji qubit u ovom kvantnom kolu je zapravo ono nepoznato stanje psi, tako, koje ne smemo do nekog trenutka, do nekog pogodnog trenutka da merimo, odnosno moramo da nađemo način kako da prenesemo informaciju o njemu. I sad, šta je ideja? Ideja u tome, jel tako, ova dva qubita su kod Alise, ovaj nepoznati, jel tako, u stanju psi i ovaj jedan iz Bellovog para. Ovaj treći qubit, odnosno drugi qubit iz Bellovog para ostaje kod Boba. Sad, šta Alisa radi? Ona ovaj qubit koji se nalazi u tom nepoznatom stanju koreliše pomoću sinota sa svojim qubitom iz Bellovog para i nakon toga ono što Alisa radi vrši merenje, jel tako, ta dva qubita koje su kod nje u pogodnom bazisu. Ovde za ovaj gornji mora da, jel tako, izvrši promenu bazisa i dobija 2 bita informacije. Sad, kada Alisa dobije nakon ovog korelisanja i nakon ovog merenja ta svoja 2 bita informacije, dolazi do ključne stvari. Neće automatski, to bi bila magija, jel tako, da automatski sad Bobovo stanje postane ovo stanje psi. Znači, to bi bilo, jel tako, protiv zakona prirode. Ono što mora da se desi jesu ove klasično kontrolisane operacije, odnosno ono što mora da se desi klasična komunikacija između Alise i Boba. A to znači da Alisa mora da pozove Boba, na primjer, telefonom i da mu kaže šta je dobila kao rezultate merenja i na osnovu tih njenih rezultata merenja Bob će na ovom qubitu koji se nalazi u njegovom posjedstvu primeniti ili ne ove klasično kontrolisane kvantne kapije X i Z i tek ovde na kraju, jel tako, na izlazu on dobija ovo stanje, traženo stanje psi od koje je Alisa dobila, jel tako, da mu prenese. Sad, ono što je zabluda ovde, jel tako, što smo nadam se uspeli sada da objasnimo, jeste da ljudi upravo prekidaju, to jest ono kako se pogrešno interpretira protokol kvantne teleportacije, jeste da ga ljudi prekidaju negde ovde čak i da kažu pa dobro, trenutno se prenela informacija, jel tako, a zapravo ceo protokol, odnosno ovo krajnje stanje koje će biti kod Boba, ako želimo da ono bude isto kao ovo nepoznato koje je bilo dato Alisi, mora da se obavi klasična komunikacija, odnosno Alisa mora da kaže Bobu šta je dobila kao rezultate svog merenja. Sad, ovo je kako izgleda protokol kada se implementira u Qiskitu i kao da rekapituliramo, bitno je reći da nema kopiranja informacije, odnosno prilikom ovog protokola kvantne teleportacije nema nigde kopiranja informacije, već se stanje koje Alisa trebala da pošalje kompletno nalazi u Bobovoj laboratoriji. Takođe, Alisa je izmerila qubite koji su bili kod nje i izmerila je, da kažem, celokupan sadržaj kvantne informacije, ono što je ona na kraju, sa čim je ona na kraju završila su 2 klasična bita i cela poenta je da generalno kada implementirate neko kvantno računanje,
vrlo važno je da razumete korake koje se dešavaju u protokolu, a i ove filozofske koncepte, ali tako da imamo klasično kvantne operacije koje su klasično kontrolisane, odnosno da teleportacija nije nešto što se dešava trenutno, brže od svetlosti, jeste da koristimo kvantni, bez naravno kvantnih korelacija ovo ne bi bilo moguće, ali je ipak presudan trenutak u samom protokolu klasična komunikacija između Alise i Boba. Sad, ja sam se zapričala, tako čini mi se da nemamo previše vremena, tako da ovo neka ostane samo kao nabačena stvar, ali generalno jako slično možete da napravite protokole između više partija, ovde konkretno između 3 partije, Alise, Boba i Charlija, i ovaj protokol se naziva entanglement swapping. U njemu je ideja da, na primjer, na početku su Alisa i Charlie kvantno korelisani, Bob i Charlie i dele kvantno korelisane qubite i sad nakon pogodnih informacija koje Charlie obavlja, Alisa i Bob će završiti kao kvantno korelisani. I sad ono što možete sami probati sad već nakon ovog uvodnog kursa 1, 2 i 3, ali tako, sami da implementirate u Qiskitu, jesu, na primjer, kvantni Fourier transform, to je malo naprednija stvar, možda Grooverov algoritam pretrage, Deutsch-Jože algoritam koji je možda jednostavniji ili Simonov algoritam za određivanje da li je neka funkcija 1,1 ili 2,1, to je isto interesantan protokol, postoje već neke gotove biblioteke, ali manje više sve što vam je potrebno jesu ovi osnovni elementi. Da znate kako funkcionišu Paulijeve matrice, kako funkcioniše C0, swap i onda možete manje više sa svim tim da se igrate. Sad, ako imam vremena, naravno mi možemo stati i sada nakon cijele ove priče, ali ako imamo vremena još malo, čisto kao neki intermezzo, Ilija, šta kažeš? Da, naravno imamo vremena. Mislim. Super. Kao neki mali intermezzo, ono što sam ja želela još da ubacim u ovo predavanje jeste da vas zagolicam još jednom primjerom kvantne mehanike, a to je kvantna kriptografija. Sad, šta je ideja kvantne kriptografije? Ideja je iskoristiti na jako lep i pametan način teoremu o zabrani kloniranja kvantnih stanja, kako bismo na bezbedan način, odnosno kako bi partije koje učestvuju u protokolu na bezbedan način prenele javni ključ za dekriptovanje neke poruke koristeći qubita. I sad, naravno, prvi korak u svakom kriptografskom protokolu jeste autentifikacija, odnosno 2 partije, Alisa i Bob, treba da iskoriste kvantni resurs i klasičnu komunikaciju. Znači imamo neki kvantni kanal kojim bi trebalo preneti ključ i neku telefonsku liniju, odnosno neku klasičnu komunikaciju, kako bi shvatili da li je kvantni kanal kojim oni komuniciraju dobar, odnosno bezbedan, to je da li ono što oni treba da shvate nakon tog prvog dela, odnosno nakon autentifikacije, jeste da li postoji neki kradljivac informacija. Sad, ono što je interesantno, čak i da kradljivac informacije postoji, to jest osoba koja presreće qubite i meri ih i pokušava da sazna nešto o ključu, ta osoba ne može da zavara Alisu i Boba, jer ona ne može da napravi kvantnu mašinu za kopiranje qubita, odnosno ne može da kopira qubite koje, na primjer, Alisa šalje ka Bobu i da zadrži jednu kopiju za sebe, a drugu da pošalje Bobu, a s druge strane ako izmeri qubit izgubit će deo informacije, odnosno kolapsiraće qubit koji je poslat i onda neće moći svakako da ekstrahuje ukupnu informaciju. Sad, da bismo negde to lepo ilustrovali, ono što je moja zamisao bila jeste da pobacimo pogled na jedan od osnovnih protokola za autentifikaciju, a to je čuveni protokol BB84, datira još naravno iz 1984. godine kada su ga predstavili Bennett i Brassard. I sad, ideja tog protokola naravno jeste da Alisa i Bob žele da provere da li je neki kvantni kanal kojim oni komuniciraju bezbedan
i šta će se tu dešavati. Mislim, lepa je, simpatična je fizička realizacija, pa bi bilo fino da prođemo kroz nju. Ono što Alisa radi, Alisa priprema fotone, na primjer, koje propušta kroz polarizator, tako da je svaki poslati foton u jednom od 4 stanja. Znači imamo vertikalne, horizontalne, dijagonalne levo i dijagonalno desno, koje odgovaraju vertikalno, horizontalno odgovaraju jednom bazisu, dijagonalno levo, dijagonalno desno odgovaraju drugom ortonormiranom bazisu. I sad ovako polarizovane fotone, ona zapravo enkodira informaciju 1, 0, 1, 0, tako 1 ide za vertikalno i dijagonalno levo, a 0 za dijagonalno desno i horizontalno. I ona to radi nasumično, tako, bez Bobovog ili bilo čijeg znanja, jer je kod nje taj ključ koji tako, želi da prenese. Ona nasumično bira bazis u kojem će enkodirati informaciju koju želi da pošalje. Sa druge strane, Bob u svojoj laboratoriji nasumično bira bazis u kojem će meriti svaki od fotona. Znači, prosto bez Alisinog, bez bilo čijeg znanja, on bira da li će meriti foton koji mu stiže u bazisu vertikalno-horizontalno ili u ovom dijagonalnom bazisu. I nakon slanja dovoljno velike sekvence fotona, ono što oni rade jeste da koriste klasični komunikacioni kanal, na primjer telefonsku liniju, tako, kako bi proverili da li je kvantni kanal bezbedan. Kako oni to proveravaju? Tako što govore jedno drugom za svaki foton bazisu kome je poslat, to kaže Alisa. Prvi foton je poslat u bazisu horizontalno-vertikalno, na primjer, a Bob kaže Alisi, ja sam taj foton merio u bazisu, na primjer, dijagonalno. Sad, ako dati foton nije poslat i meren u istom bazisu, on nije relevantan za autentifikaciju, jer je Bobov rezultat merenja u tom slučaju totalno nepouzdan. Znači, na primjer, ako je Alisa slala vertikalno polarizovani foton, a Bob meri u dijagonalnom bazisu, ono što će on dobiti jeste 50-50 šansu da će mu, da će njegov mereni foton biti levo, odnosno desno, tako da nema odgovarajuću informaciju. Sad, od onih fotona koji su poslati i mereni u istom bazisu, da bi izvršili autentifikaciju kanala, oni nasumično biraju neke, kako bi proverili da li je informacija koja je poslata očuvana u kvantnom kanalu komunikacije. Odnosno, ako je Alisa poslala vertikalno polarizovan foton i Bob merio u bazisu horizontalno-vertikalno, ono što bi on trebalo da dobije kao rezultat ako je kvantni kanal bezbedan u najvećem broju slučajeva jeste upravo vertikalno. Sad ovdje sam ja dala jednu tabelicu u kojoj zapravo imamo potpuno podudaranje, ali na primjer, Alisa rešila da pošalje sekvencu bitova, to je ovi bitovi koje vidite na slici, 1, 0, 0, 1, 1, 1, nadam se da nisam ništa omašila, korespondencija slika i tabele. Bazis u kojem je Bob merio je bio horizontalno, vertikalno, levo, desno i tako dalje, za svaki od tih fotona koje je Alisa poslala. I sad pratimo samo one gde se bazis u kojem je ona poslala i u kojem je on merio podudaraju. Tako da to su prvi, četvrti, peti, 7., 8. i 9. I sad, neke od njih će oni iskoristiti za to da provere da li je kanal bezbedan. Ovde, na primjer, su uzeli da provere na 1., na 5. i na 9. I ispostavlja se tako da ono što je Bob dobio kao rezultat merenja i ono što je Alisa poslala da se uklapa. I oni će reći, naravno, sa nekim nivom poverenja da je kvantni kanal koji oni koriste u ovom slučaju bezbedan. Naravno, kada radite stvarne protokole, broj fotona koji se šalje koji se koristi za proveru je mnogo veći. Postoje naravno, u pola slučajeva otprilike će ono što je u pola slučajeva bazisi će se poklopiti za Alisu i Boba i onda sad treba odvojiti opet pola od tih fotona kako bi se
izvršio ovaj korak autentifikacije, a ostali fotoni koje Bob merio mogu predstavljati taj ključ na primjer za neki prenos informacije. Naravno, postoje modifikacije ovog protokola, postoje naprednije razmene kvantnog ključa, postoje razmene kvantnog ključa u kojima se kao resurs koristi kvantni entanglement, ali je BB84 protokol negde, naravno, polazna tačka za sve što radite ako ulazite u kriptografiju. Ok. Opet sad, ovo je kao bio jedan mali intermezzo koji sam spremila, o kom sam željela da govorim večeras. I sad, ako imamo još malo vremena, sasvim nešto drugačije, odnosno posljednja tema koju sam ja planirala u nekih posljednjih 15 minuta da obradim, jeste provera prisutnosti kvantnih korelacija u različitim sistemima. I ovdje sam htjela da se osvrnem samo na jednu interesantnu priču, a to je da su zapravo kvantne korelacije, to smo već pominjali, da su početkom 20. veka zadavale muke i najvećim umovima poput Einsteina, koji ih je nazivao zapravo čudnovatom interakcijom na daljinu, odnosno distantnim korelacijama. Ono što je njemu bilo najviše zbunjujuće jeste da baš to kako nešto što se dogodi na jednom podsistemu instantno utiče na stanje drugog podsistema, odnosno pitanje koje on postavljao jeste kako ako izmerimo jedan od podsistema u Bellovom paru, automatski znamo, jel tako, to jest automatski je stanje drugog podsistema potpuno određeno, čak i ako su ti podsistemi udaljeni milionima kilometara. I on je prosto takvo ponašanje objašnjavao nekim skrivenim varijablama, odnosno govorio je da prosto moraju da postoje dodatne informacije koje su nama nedostupne, a daju potpunu deskripciju nekog sistema. Sad, razrešenje paradoksa smo već diskutovali kada smo uvidjeli, jel tako, da je stanje podsistema u Bellovom paru, tim računom nisam htjela da nas opterećujem večeras, ali prosti račun, jel tako, da potražimo parcijalni trag i da uvidimo zapravo da je stanje podsistema u Bellovom paru totalno mešano stanje, ako nemamo bilo kakvu informaciju o tome šta se dešava u drugoj laboratoriji. Odnosno, ono što smo vidjeli jeste da paradoks ne postoji, već je reč o tome da su kvantne korelacije mnogo moćnije, odnosno mnogo jače od klasičnih. I sa ovim, jel tako, dolazimo do iskaza Bellovog teorema, koji nam kaže da ne postoji fizička teorija skrivenih varijabli, ovih nekih dodatnih čuda, jel tako, koja u potpunosti može da reprodukuje sve rezultate kvantne mehanike. Sad, jedan od načina kako kvantnu mehaniku stavljamo na test jeste putem Bellovih nejednakosti, odnosno pokazuje se, jel tako, da koristeći bilo kakvu lokalnu teoriju skrivenih varijabli imamo ograničenja na rezultate kvantno-mehaničkih eksperimenta, na rezultate bilo kakvih eksperimenata, a u slučaju kada koristimo kvantne korelacije dolazi do narušenja tih testova, odnosno dolazi do narušenja Bellovih nejednakosti. I sad najlepše je cijelu priču ilustrovati na primjeru kvantnih igara, pa sam ja za kraj pripremila jednu kvantnu igru koja zapravo ilustruje onu standardnu CHSH Bellovu nejednakost koju ste već pominjali prošlog puta. Ono što imamo ovde jeste, sad imamo 3 partije gde su igrači u igri Alisa i Bob, koji su razdvojeni, svako u svojoj laboratoriji, svako u svojoj kućici, i imamo sudiju koji se naziva Charlie, evo ga Charlie. Alisa i Bob kada igra počne nemaju pravo na bilo kakvu komunikaciju. I sad pravila igre su sledeće. Charlie u svakoj rundi igre zadaje Alisi i Bobu po jedan input, po jedan klasičan bit inputa i A i B, to je proizvoljan input 0 i 1 za svakoga od njih. I Alisa i Bob na izlazu treba na to što im Charlie kaže
da daju output OA i OB, znači svako od njih po jedan output 0 ili 1, i oni pobeđuju u svakoj rundi igre ako je zbir njihovih outputa po modulu 2 jednak proizvodu inputa. Znači cilj je da njihov zbir inputa po modulu 2, zbir outputa po modulu 2 bude jednak proizvodu inputa koji im je dao Charlie. Znači i ono što je važno, da ponovo napomenemo, tokom celog trajanja igre, Alisa i Bob, svako od njih je tako zatvoren u svojoj prostoriji, nemaju pravo na komunikaciju i praktično ono što oni treba da urade jeste da se unapred dogovore oko strategije na osnovu koje će igrati ovu kvantnu igru, odnosno ovu igru za početak, a posle ćemo vidjeti kako ova ili igra ima veze sa kvantnom mehanikom, odnosno ima veze sa CHSH nejednakosti. Sad, prva stvar koju bi svako pogledao tako, kada razvija neku strategiju jeste tablica istinitosti ili igre. I ono što je lako zaključiti jeste da su proizvodi inputa u 3 slučaja 0, samo u ovom slučaju kada su oba inputa jedinica, proizvod inputa je takođe jedinica. Što se outputa tiče, stvar je malo zamršenija, odnosno imamo malo drugačiju stvar. Zbir outputa po modulu 2 je 2 puta jedinica, odnosno ovo je zapravo ekskluzivno ili. Znači, zbir po modulu 2 će biti kec u 2 slučaja, to je kada imamo samo jednu jedinicu kao output, a u preostala 2 slučaja je 0, odnosno ako Alisa i Bob kažu oboje 0, onda ćemo imati 0 na izlazu, i ako kažu pojedinicu, onda ćemo imati opet 0 na izlazu. I sad, ako se malo zamislimo o tome šta bi bila neka strategija koju nam daju Alisa i Bob, šta bi bila optimalna strategija, sad mi možemo da se nerviramo i isprobavamo razne kombinatorne stvari, ali ono što ćemo uvideti jeste da bilo koju strategiju da osmislimo, zapravo će najoptimalnija biti ona najjednostavnija, a to je da Alisa i Bob stalno govore 0, što god da im Charlie kaže, jer će tako pobediti u 3/4 rundi. Odnosno neki učinak, pošto ako Charlie zaista daje random input, ono što će biti učinak u igri koji Alisa i Bob mogu postići bilo kojom klasičnom strategijom, ne može preći 3/4. Znači u proseku oni će pobediti u 3/4 rundi ove igre. Sad, pitanje je da li možemo uraditi nešto bolje ako koristimo kvantni resurs. Odnosno, ako Alisa i Bob i dalje nemaju pravo na klasičnu komunikaciju, znači nema dovikivanja, odnosno nema bilo kakve klasične komunikacije između njih, ali iskoriste to da nekako unesu u ove laboratorije, odnosno ove prostorije u kojima se nalaze kvantni resurs. I sad ideja je naravno da pomoću kvantnog resursa možemo unaprediti ovu igru, odnosno možemo postići bolje rezultate nego bilo kojom klasičnom strategijom. I sad šta je ideja? Ideja je da Alisa i Bob u svojim laboratorijama imaju svako, to jest da dele belova stanja, dele belove parove i to je jako puno njih, odnosno da za svaku rundu igre koju odigraju imaju po jedan belov par koji će iskoristiti. Takođe ono što je bitno isto da oni unesu u svoju laboratoriju, osim po jednog qubita, za svaku rundu iz belovog para, jeste da unesu i odgovarajuće merne uređaje. Kod Alisa u svoju laboratoriju unosi merni uređaj koji zapravo vrši merenje u ovom dijagonalnom bazisu, dok Bob u svoju laboratoriju unosi merni uređaj koji meri u bazisu horizontalno-vertikalno. Nemamo sad vremena da raspisujemo, ali možemo prosto da ispričamo osnovnu ideju, a to je da će se optimalna kvantna strategija razviti tako što svaki put, na primjer, kada Charlie Alisi kaže neki input, 0 ili 1, Alisa će na osnovu Charlijevog inputa izabrati osu
duž koje će projektovati stanje svog qubita i naravno kao rezultat će dobiti nulu jedinicu. Taj rezultat koji ona dobije u svojoj laboratoriji nakon merenja svog qubita iz belovog para, ona će taj rezultat izbaciti kao, to je taj rezultat će reći Charlie-u kao output. Ista stvar je tako kod Boba u laboratoriji. Znači Charlie mu kaže input odredi izbor ose, odnosno nula, na primer, vertikalno, kec, projekcija qubita na horizontalnu osu i ono što Bob dobija kao output, to je zapravo ona informacija koju će onda reći Charlie. I sad je pitanje, naravno, tehnički bi trebalo sve ovo sprovesti, da vidimo koliko ova kvantna strategija, odnosno koliko kvantni resurs unapređuje broj pobeda u ovakvoj jednoj ili igri. I ideja je da kada prođete egzaktni račun, ono što ćete dobiti jeste da je broj uspešnih rundi, odnosno frakcija uspešnih rundi zapravo sad 85%. Odnosno, malo više od 85% rundi će Alisa i Bob dobiti u slučaju kada koriste kvantni resurs. I naravno ovim vidimo, ali tako, da sa korišćenjem bilo kojeg kvantnog resursa postižemo bolji rezultat nego sa bilo kojom klasičnom strategijom, odnosno da nam narušenje belovih nejednakosti koje potvrđuje postojanje nekih kvantnih korelacija u sistemu, da smo mi to preveli na kvantnu igru. Sad, naravno, navode se mnogi nedostaci ovakvih igara i da li su one zaista dobre za detekciju kvantnih korelacija. Pa sad prvi loophole, odnosno kao prvi nedostatak je bio naveden da li zaista Alisa i Bob ne mogu da komuniciraju u svojim laboratorijima, odnosno da li dvema laboratorijama zaista čovek može da onemogući komunikaciju. Sad rađeni su eksperimenti sa laboratorijama koje su tako prostorno udaljene, tako da je vremenski interval neophodan za njihovo komuniciranje, znači komuniciranje između dve laboratorije veći od samog trajanja runde igre, tako da je taj loophole zatvoren. Onda sledeći važan nedostatak koji je, da kažem, poslednji loophole koji je zatvoren kada se priča o belovim nejednakostima i belovim igrama, nedostatak koji je zatvoren 2015. godine, a to je da li zaista Charlie, odnosno taj sudija, odnosno da li taj random generator, da li je on zaista random. I on je otklonjen na jedan vrlo simpatičan način, tako što su osmislili naučnici igricu koju su igrali ljudi širom planete. Zvala se igrica The Big Bell Test, gde su sami ljudi igrajući igricu generisali sekvence slučajnih brojeva, koji su dalje upotrebljeni u samim belovim eksperimentima. Tako da je to bila jedna lepa ideja koja je generalno izlečila sve kvantne igre od nedostataka, odnosno takozvanih loophole-ova belovih eksperimenata. Sad još jedna interesantna stvar. Zašto mi smo sve ovo prikazali na primjeru jedne vrlo jednostavne igre. Šta još možemo realizovati? Mogu se realizovati igre sa više igrača, odnosno može se ostvariti deljenje kvantnih korelacija između više laboratorija koje takođe su udaljene, nemaju komunikaciju i ispunjeno je sve što treba da bude ispunjeno za izvršavanje nekog belovog eksperimenta. I jednom od takvih stvari se ja bavim negde u svom naučnom radu, a to je da konstrukcija, odnosno testiranje nelokalnih igara sa više igrača. I baš u konkretnom primjeru na kome sam ja radila jeste da kreirano je bilo klaster stanja koji se sastoji od 4 kvantna bita. Za njega je konstruisana određena belova nejednakost koja je posle prevedena u kvantnu igru i onda igrači, odnosno laboratorije, na raspolaganju imaju pogodna merenja. I sad ako koriste klaster stanja, ono što će se desiti, oni će imati maksimalan učinak u igri, odnosno ako je preparirano između igrača podeljeno perfektno
klaster stanje 4 qubita bez ikakvog šuma i bez bilo čega, bez bilo kakvih dodataka ili grešaka. Ono što bi oni trebali da ostvare jeste maksimalna pobeda u igri, odnosno pobeda u svakoj rundi, dok bilo koja lokalna pobednička strategija, odnosno da kažem klasična pobednička strategija bez korišćenja kvantnog resursa nam daje 3/4 pobede u 3/4 ukupnog broja rundi. I ono što je naravno ideja da vi kada ispratite ukoliko rundi dolazi do pobede, odnosno kakva je distribucija pobede u ovakvim eksperimentima, vi možete pretvoriti to u neki nivo poverenja sa kojim detektujete kvantne korelacije. I ne bih više davila, odnosno ne bih više širila priču. Ono što je bila ideja, nadam se da je negde i ostvareno kroz ovo o čemu smo razgovarali večeras, jeste samo za kraj mala rekapitulacija. Prošli smo kroz neka osnovna kvantna logička kola, videli smo kolika je važnost višekjubitnih kola, videli smo da kvantna spletenost predstavlja esencijalni resurs za različite protokole. Nadam se da sam vam zagolicala maštu, makar malo sa kriptografijom i da će se neko uhvatiti da radi to. I za kraj sam ostavila tako detekciju kvantnih korelacija kroz nelokalne igre i to bi bilo to negde od mene. Tako da hvala i tu sam za sva pitanja. Naravno podelit ću sve resurse, tako da slobodno pitajte sve što vas interesuje. I još jednom hvala Ili i ljudima iz cijele zajednice Quantum Serbia što se trude da organizuju ovako neki događaj za nas i negde što smo spojili i akademiju i da kažemo i biznis, odnosno i taj nenaučni deo zajednice. Veliko hvala Aleksandra i tebi, bilo je sjajno. Možda sam se ja malo i poželeo, pošto sam bio sprečen prošlo predavanje da pratim ovakvih događaja, ali baš se nam lepo napravila rekapitulaciju nekih stvari koje smo ranije čuli i kroz ove neke igrice zanimljive još približila nama koji nismo u toj materiji toliko kako sve to funkcioniše i kako može da se iskoristi. A pre nego što krenemo sa pitanjem, ja sad pozivam učesnike, ako hoće da nešto pitaju Aleksandru, jedno malo iznenađenje. Imamo jedan voucher za IBM Developer Certification ispit. To je inače u vrednosti nekih $200 koji može da se iskoristi do kraja godine, pa ako neko od vas želi, javite se, ko se prvi javi dobija, ili ako imate, pošto ima dosta profesora prisutnih, neko od studenta koga biste preporučili možda, ili mislim da je lepa stvar onako neko ko želi da u toj oblasti se izgradi i napreduje, možda da pokuša da položi taj ispit. Sad ću da pogledam da vidim pitanja. Zahvaljuju se na interesantnom predavanju. Ček da pogledam i ja Q&A. Nema na Q&A ništa više na chatu, ali pozivam i paneliste ako hoće da se uključe. Oni mogu i direktno da... Inače sad preko leta, kao što sam rekao, planiramo, okupit ćemo se možda jednom ili dva puta, čisto da isplaniramo da vidimo za sledeću sezonu kakve su nam ideje i ambicije, šta da radimo, a ja imam iz pouzdanih izvora informaciju, Aleksandra, da si ti već prošle godine, čini mi se u Petnici, držala jedan kurs, isto nešto na temu uvoda u kvantno programiranje ili tako nešto. Jeste, to je bio uvod u kvantno programiranje u Petnici sa klincima, negde sam se potrudila da te slajdove malo uozbiljim za ovo današnje predavanje i da budem malčice ipak formalnija, ali ja sam se sa njima ludo zabavljala zato što to su učenici različitih godina i onda oni još uvek naravno nisu ušli u svet kvantne mehanike i nemaju razvijenu logiku za kvantnu mehaniku i onda su njihova pogađanja, mnogo više smo se igrali i mnogo više smo pogađali šta bi trebalo da bude rezultat i onda je to bilo jako dinamično i jako zabavno i svašta nešto smo uspeli da implementiramo i
da prođemo kroz neke malo račune, tako da to je isto bilo jako lepo. I Marina Radulaški je isto jako puno pomogla u tome, pa i ona održala. Da, pa ona je zapravo taj izvor informacije. Što ona je bila jedan od predavača, mislim, drugom predavanju, pa nam je onda to ispričala. A ne znam da li se to planira možda i ove godine da se ponovi ili situacija sad ne dozvoljava ili... Što se Petnice tiče, nadaju se ljudi da će sa ovim procesom imunizacije sve biti otvoreno, odnosno da će polaznici moći u manjim grupama da dolaze, pa se nadamo i nekom radu tamo sredinom avgusta uživo sa klincima, generalno. Tako da, prošle godine je bilo online, tako da to je, mislim, ludo smo se zabavljali, oni su koristili Discord kao platformu, tako da svašta nešto čovek nauči od mlađih generacija. A ove godine nadam se nešto uživo da će uspeti da se uredi. Da, evo još jedna pohvala za sjajno predavanje, a Maja kaže njoj je potreban mentor za ispit, da ga položi, a voucher već ima, tako da evo, možda pozivi za nekog ko bi mogao da pomogne Maji da polaganje. Da, ja nisam ostavila kontakt na prezentaciji, mogu ostaviti mail, to bi verovatno bilo lepo, pa ako neko, evo, otkucat ću u chatu mail, tako da ako neko želi da ćaskamo van predavanja, ja sam svakako. Ako se slažeš, možemo poslati mail zajedno sa prezentacijom i linkom. Može, super. Tako je najbolje da bude dostupno generalno svim. Dobro, nemamo za sad, nemamo više pitanja. Ako je to, ja bih onda zaključio ovo poslednje predavanje ove sezone. Evo ga još jedno pohvala za predavanje. I ništa, zahvalio bi se svima. Meni je bilo izuzetna čast, da kažem, u ovakvom društvu da pokušamo da pokrenemo nešto kod nas. Nadam se da ćemo i neke još bolje i veće stvari napraviti već sledeće godine. Imamo već neke ideje i radimo, i Linci, i ja, i svi da se nešto od toga isprovede. Tako da, ništa, hvala puno svima. Još jednom veliko hvala Aleksandra tebi i generalno Institutu za fiziku. Puno ste nam pomogli. I vidimo se na sličnim događajima od septembra ponovno. Evo, mislim da se profesor Damjanović ili profesorka Ivanka, mislim da imamo dignutu ruku. Aha, sad moment. Samo sam hteo da pitam, Ilija, da li će biti nešto, dogovor je bio mi da držimo kvantno, ali da dobijemo i protiv uslugu? Biće, ali neće biti sad do kraja juna. To ćemo da isplaniramo za sljedeću godinu od septembra. Ok, onda da čujemo machine learning i te stvari. Može, da. Ajde. Jednostavno obaveze nisu dozvolile da organizujemo, ali bit će nešto, sigurno. Imamo jedno predavanje isto, Petar Korponajić je bio planiran da održi, pa to nismo isto stigli, pošto se on selio u Finsku. Tako da imamo već neke stvari koje su, da kažem, spremne za sledeću sezonu i neke predavače i predavanja, tako da što se toga tiče neće manjkati tema i predavača. Odlično, biće nam čast da učestvujemo. Mislim, ja se isto radujem machine learningu, to je nova stvar i za mene. Da. Pa jeste da. Machine learningu, da kažem quantum machine learning. Da, u tom smislu. Bilo je nekoliko predavanja, baš na konferenciji, na tom što sam pominjao, na tom treku koji je bio kvantumu posvećen. Nisam siguran da li postoje javno dostupni snimci, ali možemo to da, mogu vidjeti sa Lincom da podelimo, on sigurno ima, tako da i to može da bude, da kažem, jedan zanimljiv resurs koji može neko da pogleda koga zanima. Ništa, hvala puno svima, pa se čujemo i vidimo. Čujemo se i vidimo. Pozdrav!